yang jagat wetan moyo-moyo jagat guru Bukan gambaran wonten ing alun-alun Praja alanging gambaran wonten hajatanipun Bapak Wilar bisa kawarga. Nimbali kula sakon coba bimbang sedikit rakyat Pak Epek saking silangit. Dalu punika pinanggetaken anak tulipan libur arupin rakyat bangsa dalu Natal. Dene niki mawon kula sakonco mawon telaken pakaring arupi tarik kuda kepang kakung sekaligus kali kuda kepang esti. Dene saking kawula sakonco badhe kawula telaken selingan. Kilurah toko kegandengan kilurah sarawita. Anak kilurah toko konting udah kepang benten kali kilo atau gopul penting pedalangan topeng kilo atau gop wonten ing pewayangan senajan urutan para sudra rapokro kilo atau gop dewa ingkang ejo wantah panyuwuripun kula sakonco badhe ngawaken selikan amiring manggilipun wonten tari baro berapa rupa barok dene boten kapiarsa ganggu kilo atau gopijil pangandikan ibu ala biyu inyong yawe nametu inyong opo boleh fungsi bagus kau sing ayo kau nyuwun enak hidup jarita yang toge mumpung nang kota apa lingkaran bakso nang toge Delaman ini ditujuki bakso nang iki delaman mata ora janji anggar toge metu mesti bakso digawe nolo mandang trafik yang kotor diri pak murahan bisa isi kepengen bakso kali ilmu mumpung langkenean layar ditang boleh gratis iya daripada mengarep jelas tertarik 15.000 ngakene campur garing antong ngarep bangun bakso diuruk iya dong diuruk tenang pandangan mayoritas nyambut gawe bikin gampang untuk bakso mantap orang dewe ya menek melas kengger kebikin bakso tinggal dimulai tiang melekot foto gergundak di kowe gumun teman itu teman gunung gede ombak teman gitu sarap gitu lah foto sikil gini sarap tidak
sabar ya. Mau anu keselin di dalam ada kebeng nanggane gue masih bening-bening. Ya kaya pernah ya kan masih ketuanya yang berumai astagfirullah. Aduh, nyangger baru nyawang bocah sing lembut-lembut kayak gini. Rasanya kepengen guling-guling nakar petang berbahagia. Guling jadi rumungannya langsung guling-guling, rumah guling, guling mana, guling astagfirullah. Masa pun guling-guling makanya bikin rumah maju dalam guling, mau maju guling. Padahal nyuman ruang nang pinggir jalan nang gembira rata-rata biaya mau guling-guling wae. La ilaha illallah ya Allah, bitirin ke kurang tolong apa begini bitirin itu astagfirullah ngomong kayak artis TikTok dia grebong oke mong pada ketan baru kocok deh iya dong campur bodoh la ilaha illallah rumput kuning buka sak gelem-gelem nang dalam seporat berkorong ya orang apa mau begitu di orang apa tapi ya deh iya nepangakon jenengane kula Mamas Togo kang sidangit nyomongene numpak bukan nang kene jeman gumune apa-apa nasi jenenge bakul mambrah sing jenenge bakul sosis blorong-blorong kina kene iki jeneng kaya ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah khususnya warga masyarakat Kemiwang moga-moga diparingana panjang umur sehat selalu khususnya keluarga besar Bapak Kuwinten Dataru saking kunipun sumber tani tenda audio moga-moga tetap lancar, tetap jaya, tetap sukses amin Allahumma amin. Inyong alala kaki toko kaya kia kepengin jejeran karo ayuning yang kebimbing nung anggar berhubung ayu rasa didik baik pokok katel kikir kekek dan kulit pernah lupa tadi anggar inyong kejiran putasi bunder lebar kaya leger inyong rasanya udah karu-karuan manengan anggar anak leger bening merek inyong aduh rasanya jadi bening ukur-ukur ya gue di moga-moga keluarga besaripun Bapak Sudirajat kuning anak masuk bulan amin awal tekan rampung esok sore pukul bengi ya izin anak acara gimana termasuk acara yang bagus sekali sing agi
fenomena yaitu sholawat yang bekerjasama bersama kusapan yang kelawe orang insya Allah yang masuk mengenai korek gawa apa orang ini pendirasi kudina kembali yang tubuh yang buka teng dongak namu buka cara tersebut diparingan tanpa locor amin alumma amin nyong arep ngetokna anu ayu kesini ayu oh diiringi ayu di intro nih ayu mas oh ben legere maju karo mas toho inyo kepengen bareng karo ya non Ada langsung barongan. Langsung barongan. Oh, langsung ayo Mbak Ayu maju ke depan. Yo, atau ayo, salaman dulu dedek manis wow di baik iya potak cilik dulu bismillahirrahmanirrahim salaman karo mungkruhi daripada nini tokong namu wajan rocon pusrah Allah nini tokong namu wajan Allah tidak tuku ko yung ano mo nilito mo magyang mungkruk maninga we janang esapan do puca-puca ko bunder teman kaya kiri umur kenalan do sini Astagfirullah aja bolong kodi nyong toko kepengen nyong kepengen kerap salto malah gitu saking kesulitan salto mesti kayak gitu apa kan salto bokinyong anu lo kayak boki mau salto kayak beliau kita turun apa manis salto bokinyong senam bisa senam dulu senam ayo senam yuk cocok tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan si ayu mendukung do ayu mendukung do dua satu dua tiga empat aku cuma dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua tiga empat lima enam satu dua aku cuma dua empat enam tujuh delapan bocah cilik dia dari cara kurang ngerti bocah. Yuk minangkani pundutan seribu derajat kue kudu nembang yuk karo toko yuk moga-moga kinang kene pengikiye keluarga besar bapak min ibu biasanya anggur anak toko karo wong ayu biasanya nyawer biasanya nongkrong kasih ikhlas iya ibu sini dia ada ibu dan mana satu iya asal dingin dok itu tembangan ayu yuk ya karakter kue apa lagu sing kira-kira tadi berbagai klasik orang orang itu manut kita kecil kita kecil ini benar apa balonku balonku kowe jedor kowe masane jedor kok balone jedor kowe ngurung buta cilik ngerti apa-apa kok jedor
Oh jarum dadi ayu kaya apa jarumnya ayu bocah cilik jarum lo jos ngerti jarum kumur yuk kaya apa penampilannya Mbak Ayu jarumnya wis ngerti jarum tak apa-apa yuk tabos ya 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 jarum manis dikasih jarum pedikit jarum pedikit kagak butuhnya senyum manis dikasih senyum manis dikasih senyum sedih dia kepriwe iya mau bocah semeneh jaluknya jarum-jarumnya gedene posisi moga-moga yuk gue sengaja naikin tahap-tahap kayak gini insyaallah gue jadi jiwa seni yang milenial insyaallah ben gue melebu SMKI Banyumas ben baline numpak motor mabur yang malu tuh gue kayak gini mandi oh iya siki wis yo ketene juga lebung nepe oh karo ini jeblis pe kono dina kok nyontok bali papa kan karo kakine karo yo baru boyong nyong babagan karo kaki karo kuat menurine biar kuat